Animal corridor mate eco sensitive aputhak Supreme Court along lamhoi pidet penapi advocate atumpen hearing upon kedamtu. Phai inquiry trok duar baguri MSC constituency lapen phai kritroksi so chengkhanta MSC constituency ke parlo lahini a constituency along jesemet pet baguri haldibari lapen kaprek tebok terai karbiarong anparta adui along kedok kechea suatum alongle eco sensitive mate animal corridor amenpen Karbiang no termas council pen ke pangdak pon eviction dopo puapi haladak arat atum pen chokche puateng pen Supreme Court along lamhoi pidet penapi kedam tang ni phai krep ho arni Supreme Court advocate atum humri damsi rat atum pen chingki jethan pon lapen ke kenang sot dokumen sai hui alang le tumapan pachethi toitekang abarim Karbiang no termas council benting terang pen ferang ke atum Karjupona hotnage thantuna tengke alang letum kes ki pia teng pensi Supreme Court advocate atum hearing upon kebang lapen chingki chethan pon longlo anparta bangso along leke parlo longke Didi Gogoi committee atum si Assam government along papas dat pusi jongpon lapen council atum penang arni pen kes pilo pusipu sita pinyar ni anta hiring upon kebang puta chethek longle pusi thanpon thu Lasi non kisunga pora hot ke theke dingatum nang cerap nang ceto do nang jipusi Karbiang long aradapan halada kedo hawara tumpen chuneng ripon Kajironga pen Andrew Hanse report ni 7 notice ini tumalong Supreme Court of Appeal bang labang ke ni tum Supreme Court along ni tum ka chikidam appeal si on the spot mana adim anang alang ye phanwang lo asi ini tunda cetan tingwai dun lo an the bangke hom sarkar pen kedam tang ko trok oksia atare golom animal corridor Didi Gogoi ba report pen si papas dal ke Didi Gogoi report ateng bangke adang nil tumalong anta nake muni dawe kasi ada report long dulu kasi Assam government bangke animal corridor lo dalam ke kasi papas dulu so petak sini tu Supreme Court chokti kasi case pilo dalam tang tarik itu ada cap Februari anisi first hearing dulu dan pini bangke lah non second hearing kan inquiry si alam si aku hearing do thaji so prang si la ukil nang si ni tuma rong nang si nang lang lo ada rong rumah le ma apa ni tunta ada kalam chan lo 1939 pas ini tum dak long le potado ye di potado akan ke dak baguri LP junior basic school ke Bogojan MLA number 1 polling station lo setelah haya report makan kita pidun lo akan ke dak rong long anta rong dulang ada ke rong podo si labang ke cokcit rong bong aputak si animal corridor elephant corridor nang coba cokcit lah alam ciwai tu tapi isi lamang ke dangi cuma rong ke aku benta abidang nak ke hat lason abe hai lam ciwai tapi isi lamang ke la elephant safari puang nak ke pangreng nak pute jon koi thongkep la ni cuma rong arai nang view di la elephant safari ga tau potang dalo la nang lupak di sila hai si abidang nar kon perlu thai si tingwai la ita tingwai pon si la ukil ka hai bangke la hai report la hai lam jogji pen dak cetan nang si kutikang lo ini tuntaning thelo Didi Gogoi bangke sik mek bangke la hai lo je dokumen Didi Gogoi ya report lo mangke longle dokumen dang lom gawe kasi report itu kasi longle dokumen awe pule rong muni gawe kasi tung ada sini lo kasi laso dimbang keni tung longle pota do aja to ke do ana longle dokumen muhata pidun nangi la longle pota kala dak munit do pa proman si alang ni than Nanti rasoting pen putang te ini cumki hai jadi lasong ring dong.
alang li dua tinggal jok nani hala muni ravi poding nge muni doko kemati si song nak si alang li ning pakai tegang lo Chala sokil bang ke napen bang ma? Delhi pen de Supreme Court. Asam council ban kes pen ke bang baga long lana ini kes council pen kes dulu baga long dulu he kita court long langsung hearing dulu baga long lana Arjulong ala. order kan nang le lo Supreme Court ban order ko si son si nang le rok ma si long le karbiang long le pu council ko si alang la bang ke char di ko ba khobor ena ko ba alang tum council ban si la bang ke chok chi pu tame song do nai si milin ban nanti non kidam tangan ni bangke council pe nama si nama tumpan ada tolong lepen punui kuselang di kunci mesti sang tidak lo tang te alang bangke council pun si ada doma mate kosong aja lo nang lepen so lam ke ang tum kacing wai ko so ne sta Supreme Court order tring sel tum order na ke dak tum dak bang ko si than sta council la bang NOC ki tong pilone pipe ne la bang tum dak kela sta council tum cari ada itu loh lagi. Karbiang long lagi council tum cari itu loh. Dan non eviction notice bang ke council sor pensen happy. Council lah hilang. Ala song ban bang Supreme Court pensen bang. Dah bang council sor. Notice nak kilo.